Habakran si Nong Snong ka Lapangap haka jinglet jingo Ïakren ka Snong haka pratarik naitung araja arpusan uba sneaw bahalang dhar MLA ka Nartiang constituency baru sembut menteri rangba ka jala ula Kyntu ki bor Snong ban Pynbiang ki kot kisla khnang ban yo ban ya thirpan haka jialang Pynbeit put hapadeng ka regional committee West Giant Hills district na Meghalaya bat ka regional committee na Pynbeit district ka jala Assam. Uba sneaw bahalang dhar ula hiar sa kaniga Snong ban lejngo ya ka jaka bala mi ka jing kan ad hapadeng ki khasi penar bat ki karbi haki kendiat sngi bala dam na ka jingwan thungding bat sna yeng ki karbi ha kaniga Snong ka bala penong ya ki Nong Snong ban le jenrat ya ki kani kala lampat sa ka jingwan thang dusman ki jat ban riu karbi ya ki trap bu tiar rap ha ka te ka Snong lasan ran ya uba sneaw bahalang dau CEM ka JHADC uba Thombor Shiwan ki MDC u Deputy Commissioner Abhinav Kumar Singh IAS but Superintendent of Police u Jakpal Singh Danwa IPS. Habakran bat ki Nong Thok Hubor hadian kete ka jingwan jingo uba sneaw bahalang loong ki Nong Snong ka Lapangap ki persha jor ya ka jingwan thung ding bat dangshan ki la lej ban jenrat ya baro ki te ki tan riding. Halor jing bom yo lej rap ki Nong Snong uloong ba an sa Ïakren ni kanika mat hakini gi sngi ban wan knang bakila ban yat laj luoj kumalong menshua bat kanam dan kanu ka jing penthon bat ben rap baki Deputy Commissioner na boro arliang ken sia kendo bat Pynbeit no ya katai ka mat ula pentip susu balabu saupo ngot ki pulet haka Snong Lapangap ban penti kena ya ka jing singan bat ka jing ada ya ki pajba yang ikut gisla gini berbuat mahli hatar warok sajan sini nah tu homa pasa kenang mani eklam lu yo pa isket to boy em gu ekam yo nga ba kot mam kenang ilu yo bor yo evidence ni mani eklami hak regional committee te kata to wi mountain son bi ta sru wi kadang em ke jing wit hawa hanai narab huri hura sa ba yo krek kam lang bagi nong pula choi ulai ko bon Um-Snam uwan to yul tim sai wan ko ile wan ngam kata tang kata wi ga penduk to di ko ulangi kamu jo ang ko start nei bentai wi bahai miet hon rap jemi khajak sebab problem fer ni Thailand la kajoi nan leng kajoi ngana o yo tulram nang phone tu siu nu da sam o pai de miet na I kam go chong ku ki te kamera mi upenyo thia I pai ba am to pendo thia I pai ba chu ji si yaw ye phone tu si ne te da sa kriya je to kriya sebentar sa dan de yobi kriya di sbi te suki yulti uperchang solve even you bhatam ne bhatam kam tun ne ba jan de dia sengah wering ni gilas kamong setia warta yaw em ni jing de kan chang Lapangap hawi to wan thung den ni Assam gu thung den ska to wan sin wan prawan phut ni buryongi kalwa man ngala ka thaw man gudang to orang em jing wit hi ti waro hi ko yo ngi man ga khanduli share area na hadi por kam te ga do yaw de kiumi ye chok ge dar ro hande somehow nang you by the so man gon ka Assam ran bin de karya I michin te gi ro I den ne samru mala gi lu ka tuan niแต่มันสกิวินจริงทุกข์การมันก็แต่ตัวรับเป็นวิธีการมันยอดจิตวันนี้นะกี้ยาได้สิ่งดาวันจริงวันไปจริงอยู่งานตะกว่าวันไปให้จีพอเราเข้าโลกาลมันเลยคำตั้มวันเข้าโลกาลมันเลยนี่วันเช็ควันไปวันอยู่กี่ตัว exact problem เราตัวแต่ problem นี้มันว่าitu tuh ya encouragement itu ya aku punya ini ini सरकारวันนี่กี่พอสิพอkular cumkia ini semua lo cumi sana ini lo ni sih boleh how you talk with the safety sa kamala after you tam debu gi force the kamala lake house family force so gari do ik now like one the how you talk with ten go ang am jingu ke thuk te galai thuk ba to ko le discuss ir to hen ti wo ki chru hagini gi si uda wan yo chem penang disi to discuss with local people kana mo untuk ini lai wan kan makam jo kat ka man an impuem ni ma boy me ko proposal ni ba sai wi to dang yang de ti foro man nang kemudian isu komite keamanan ini under ayer keamanan ni ba ini wonten na chong ni regional komite la yuti melum ba moto duridi Assam stem di chong ni ba ga to election do yuti por hadis kedua ko ay yang sidon de ni chong di arling regional komite man de Pynbeit do por Assam nang lo le to ni mental activities all along the Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot ka Kiar.
Kan nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.